Il-fatti mhux hemm qegħdin quddiem il-Prim Ministru x'qed jistenna. Il-Prim Ministru meta jkollu l-fatti kollha qudiemu u jkun jista' jiddeċidi, ħajiddeċidi. Hemm investigazzjoni għaddejja huma żewġ affarijiet totalment differenti. Qatt ma nfetħu u proprju hija minħabba dik it-threshold li qatt ma nfetħu. Issa jekk għandek mistoqsija dwar ġifieri waġibtek, ma jekk għandek mistoqsija dwar dak li qegħdin niddiskutu llum, ovvjament jekk m'għandekx mistoqsijiet, sinċerament m'għandekx mistoqsijiet dwar dak li qegħdin nirrispondu llum għandi problema. Kien hemm email qed go ahead to open the bank account. Dik l-email ma tistax titħadd. Ħanerġa' nwieġbek ma provajtix ħadan barra. Ħanerġa' nwieġbek. Kien hemm email go ahead with opening the bank account. Mario, jien avukat, forsi nista' ngħidlek anki Luciano jista' jgħidlek bħali. Ma kienx hemm power of attorney mogħtija mill-Ministru Mizzi biex jinfetħu kontijiet. Minix ħanerġa' nirrispondi mistoqsijiet li mhux relatati mas-suġġett tal-lum. Yes.